لسوريا او 7 سال زیاتر شری ناوخۆیی بەردەوام دکه و رژیما سووریا ئامادەهیان خۆیان بەرفرە دکه کو لەسەر ئەدلیبانها هێزین جودایین ئۆپۆزیسیۆنی لێ دەبینن ئۆپەراسیۆنێکی پێک بینێ. تێ دیارکردن کو دەمە ئۆپەراسیۆنێکە لەشکەری لەسەر ئەدلیبێ بێکردن وێ 2 ملیۆن و نیو کەسین کو لەوێ دەرێ دەژین ببن پەنابەر. ئەو یەک زێدەتر ترکیە یەک و لە جیهانی هەری زێدە پەنابەرین سووریە لێ دەژین دەخەنەوە فەکاراندا. لەگەڵ ڕایەدارین حکوومەتێ پەنابەرین کو ji deverên cudayên Sûriyê ji neçarî berê xwedana Enqera paytext di nêrînên xwe yên ji bo Kurdistan 24 de rave dikin ku rewşa welatê wan êdînewekê berê ye û dê xerabtir bibe. Loma ev naxwazin vegerin welatê xwe. من 5 سنوات ونصف ev 5 sala zêdetir ez li Tirkiyeyê me û ev der ji Sûriyê xweştir e. Ez nebawerim ku demekê nêz de li welatê me şer bidawî bibe. حتى demek dirêj dê alozî bidomîn. قبل ما تكون في يعني انه لسوريا الشعب داوي ببيجي ازجار اكدم و ناگرم ودري ولاتي ما تجاران ادينا وكبري لو ما شردن ودري زحمت بنجي از ناچم ودري geçime خيرنده اما دو شغلنا شكرا موان خورندنده رزق واني خودت ده ودري بوقت ام geçime خدكنه وقت جمر geçime دike جمل مكت ما چدره ودري لەگەڵ vêyekê li gorî rêveberiya penaberan a Tirkiye heta sala 2028 li Tirkiye tenê hejmara penaberên Sûriyeyê dê 5 milyonan derbas bike. Sedema wêyekê ji ev gelheya 3 milyon û nîv penaberên Sûrî ku li Tirkiye dijîn her ku diçe zêde dibe. Li gorî daneyên rêveberiya penaberan di nava 5 salên dawî de hejmara zarokên penaberên Sûriyeyê ku li Tirkiye ji dayîk bûne 500 hezarî derbas kiriye. Penaberên Sûriyeyê yên ku çend zarokê wan li Enqereyê ji dayîk bûne jî dibêjin ji bo wan Tirkiye xweştir û evletir e loma naxwazin bişûn da vegerin welatê xwe. جاني ومولود يعني و Sê zarokên min hene, yek ji wan li Enqereyê xwedê da û du jî li vir dixwînin. Ez nebawerim Sûriye bibe weke berê. Loma ez ê li vir bimînim. اشوف لك شغله هون بتركيا متوفر جيان لودري باشتري اديس تجار و ناگرم حلبي بين زاروك من هنه او دول ور هاتن دنیه از ودري بزاركن خورا كيف خوشم بر خوشه geçime ماذا بقى كاتا توبتكن خرا او كاتوبتكن زارك رندن دوخن فاضن كيف شنو Li gorî daneyên fermiyên netewên yekbûyê di sala 2011 roja ku li Sûriyê şerê navxweyî dest pê kiriye heta niha ji 10 milyonê zêdetir Sûriyeyî bûne penaber û ji vê rojê pê ve meseleya penaberan weke kêşiya serekeyê ya cîhanê her tê nîqaş kirin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.